कुबले जन्मे टिपी वा रो की प्रलोक प्रजोर की वा आप पडले की वा पाइट यूनिव चैनल ते सजेशन ngayo MP haprdi ichaj ikhya te neg janme की खुबर अपडेटेड की खुबर वथमे दवन रा छपी दा kapna news channel te की ब्रो की वयो या कनी का कुछ covid-19 hapo का आप होसो कंता दा अपडेट वा की केस की वडंग एम hapo का जिंग सुमार कट कम वमन कते द पोय की हेडो आरजार सोस पा रो फाउंड रुंगुट te ledi kelam man iki wada chaj hapo ka ar phausu kanta chis pa nya phon rungut te ki wada yap wan hapo ka ar phausu kanta da poy ki hado rungut na is khasi hil te ki wada chaj wan na do ostanguni ku jut da poy hado khan ro jar ars pa ro phau ar te ki wa yap wan na do ostanguni ku jut da poy hado chis pa khan de phau khan de ngut te ki cases na do ostang da poy hado khat phra jar khan des pa ar phau nyaw te nakini ki ars pa khan de phau nyaw ngut ki cases ki wathme ki wa yo hapo ka ar phausu kanta lengut na East Giant Hills chispa phra phaungut na East Khasi Hills sanphau phrangut na Riboy arphau arngut na West Garo Hills chiphaungut na West Giant Hills sangut na West Khasi Hill samen na South West Khasi Hill khandengut na South West Garo Hill songut na North Garo Hill samen na South Garo Hill teiba khaddo wan songut na East Garo Hills telede klami lada paji au new kujut covid-19 kat wadang mi kisngi kat wadang lagi podang jo cho cho te to ya ngok ti langi ya sendongi ya lade nei bha memoye open bha yo new kujun light nanga napi te lada kiwi ki prolog ki projor ki kha ki man ki kor ki kha ki yong i lada kim chngan ki ilem chngani heni hari yong i te ikhuble phi waro thia suk